Indonesia. Mari sabang sampai Merauke, mari jajar pulau-pulau. Syuk. Ngomong menjadi satu, itulah Indonesia. Liang pai depan di dewek, lu amon ne jani, wah, siapa sandeng ranang liang, wah, saya ngada lem, risuka ada memarang ini jagat ke diri raja, ngiring dan gusti patih tas karamudo, wah, liang sana kerasa ya, wah, kewalone ada di ni rago hidup di gumine, ada ni madan ruom binedo, ada jele, ada malah. Ada selam, ada putih, ada liang, ada masih ni madan sebut. Pangseng liang ke bakat satu orang nak ngelah masih rasa sebut. Apa ni ranang sebut. Wah, dan ada len. Ni jani ngelah adi ketut karta lopah. Jelemanek gagah. Mesti jangkah. Kelemot hijau kada ni ketut karta lo. Ngelah adi besek. Dot pesuang ibu hancit dot. Bangsa di dian beli di ni muyot di dian ini dot. Air. Wah, ne saja toh. Kene ramen penonton sih juari sih hidup su. Kan beli orang cang pesu beli. Nah pesu tak keber dek 5 lak beli. Igal Igal. Nah jani cang igal. Ulang dot. Ulang beli. Buen pidan titiang ngalap padi kuning
manyi doyang. Wah, kene mana kamu? Nuwun kenyam jaidot. Ada mulamun hidape. Woi, nyen dapat didot. Wah. Nuwun mancing igal. Nah, gebras. Jaka payu makaronan. Wah, nuwun tukang kenang. Gue beli. Apa kejit didot? Jangan didot. Mending gampang didot. Wah, nuwun kejit didot. Nah, duduk igal didot. Wah, nuwun anggot didot. Wah. Padijo cuma negol gitu, Dot. Wah. Main nak milu ngigal beli. Wah, milu receh beli gigal. Milu ngigal beli. Nah, boleh gol cuma bodot. Wah, nuwun didot. Woi. Beli. Wah, kedo maro kanggo Dot. Mai cuma lu beli. Wah, serius kedo Dot. Kengken igal cang usan tu beli. Wah, kan punya kedo ci besudot pajak deman beli nebo Dot. Bulan pitung dino cang mekebe melajah igal beli. Mah, Pangidang cang nutin beli pesung igal. Wong saja bu cang igal beli. bulan pitung dino ci ganti melajah Dot. Ao beli. Wah, yen saja ci bulan pitung dino ganti melajah, pajak kancongin beli jempol Dot. Bobani ci artene ngedeng rago Dot. Wah, demen beli nebo Dot. Yen subuh kedo kanti ci ngatur rayan Dot. Wah, demen sajan beli nebo Dot. Awang beli. Apa Dot? Bulan kenapa cang melajah igal beli? Kenapa ci melajah ngigal Dot? Beli seng nawang berita viral marone beli. Wah, berita pilar Dot. Pilar ne marone beli. Berita apa Dot biar disengah Dot? Ya dah. Beli seng man ke PKB marone beli. Wah, PKB satu yang ci PKB marona. Tahu PKB Tawan ci marone. beli liung lah proyek beli sing man gitu PKB. Nak ada apa di PKB Dot? Kan marone cang kan melalui ke PKB beliau. Wah,
lali juga PKB. Lali cang ke PKB. Didian cim lali dot. Sing lah beli tunang cang ajak cang beli. Wah, ngelah ci tunang kene goban cina dot. Kene bagus cang nyen sing nyak ajak cang na beli. Saja cing lah tunang dot. Sajan beli. Balian ijo sing nganci dot. Yen pidan kone nya na beli. Kone bro Kone nya presi. Yen ngabor ago pes bolong rejuno. Peh jak uparnya jak cewek beli. Tapi yen jani doang beli. Yen subor rejuno ngabo pes ne. Peh jak sing ado len nyang nyak ajak cang beli. Nya sana dot. Yang subuh liur rejuno ngapopes maronya ubar cewek dot. Uparnya jak Pes cewek bolong beli. rejuno sing kanggo. Sing kanggo cara jani beli. Sajan citu. Wah, ngelah sekan citu nang. Ngelah beli. Lali ci ke PKB. Jemput na cang ke PKB. Wah, ci jemput dah. Jemput na Mah yang beli. meranen rejuno ngapopes. Beli sing nawang beli. Jemput ci boleh. Jemput na cang boleh. Wah, Kalau melali jadi ke PKB na beli. melali ci ke PKB. Melali jadi. Ngajak tunang. Ngajak tunang. Tawang beli kengken cang di jalan na beli. Wah, geng-geng ci di jalan dot. Jak gelut na bangkiang sejak tunang cang beli. Woi jak serasa dunia ini milik berdua beli. Wah, aing jangan hidup ci dot. Cekat tas cang di PKB na beli. Wah, bukan cidap di PKB nih. Bokat cang di PKB. Kaden cang nak tajan rame beli. Ternyata nak mau balik celenarang beli. Wah, kan ci di PKB nepok ci celon arang. Tepuk cang celenarang. Wah, luwung nasib ci dot. Balik ci celon arang. Balik cang celenarang beli. Tunang ci ajak ci masih. Tunang ci Wah, ajak, kaden ajak. cang kutang ci di parkir nak. Tawang beli kat cang itu. Wah rangdo dong pesuleng pintu masuk na beli. Wah, maro cikan supor rangno pesu. Rangdo pesuleng pintu masuk na beli. Wah, di soleh di ngah beli dot. Rangno pesuleng pintu masuk. Rangno genggen sing iso maco tulis tuh. Beli ne pintu masuk na beliau. Kemo berangdo pesu beli. Wah, ada rangno soleh gitu dot. Aneh tuh beli. Aneh tuh. Tegang suasana itu beli. Wah, caro jani dot. Cara jani tegang nih. Keplek-plek onyang keraum beli penonton beli. Wah, yang ke penonton graung dot. Penonton keraum beli. Mah yang cimilu saya graung dot. Wis cang sing idang makan cuma gay keraum tuh beli. Sing kena dia graung dot. Yang cang jak tunang sing Wah, idang beli. wah. Sing cimilu graung. Sing cang beli. Ado aneh tepuk cang sik beli. Bensin nepok nih soleh nah. Aneh biar nih. Yo keraung nih beli. Ada nak graung Ado nih. nak keraung nih. Di siang nih boyo jak pecalang beli. Gelut dak pecalang dot. Gelut nih jak pecalang tukak nih janang. Tawang nih kengken igal ya keraung beli. Wah, genggen tinggal graung dot. Ya kene beli. Kene igal ya keraung beli. Yo gigal apa genggen dot. Jang sing ngerti beli. Yo keraung kan ketong igal beli. Sale yo sing keraung kengken igal nih pesu beli. Tuh, kewas aja mikir dot. Kewas dan beli cang itu kan sing idang berpikir cang beli. Wah, soleh sekali dot. Soleh sekan tuh beli. Wah, Ulianto nyencang dot melajah ngigal beli. wah, ulian nepo nak graung soleh tuh ni dot melayang gigal. Tao beli. Napo mauen gitu dot. Disaget manipuan tuh cang keraung beli. Pang biso cang batak ngebel limo kene kan beli. Wah, dong ada cita-cita cikal graung lah. Yang cita-cita dong sing ado beli. Udah bertaruh nyejar dot. Yang itu Balik sing kita, Don. sing beli. Sing Kena sing ado keraung beli. Wah, saya kan kena. Sing ado kena cang keraung. Nah, sager sing gitu dot. Aing beli. Sing masih apa? Zaman caro jani na beli. Liu saja nobi nak keraung beli. Wah, ganti graung dah di hobi jadi dot. Hobi liu jani beli. Tawang beli. Nak ngigal liu sing bisa beli. Hobi kan graung gigal. Hobi kan keraung liu. Aduh, nana suat malu ngorang nak graung dot. Mendi PKB cuma boleh celana rangan itu mulai cerita sudah dot. Sing beli. Sing masih dot. Beli nawang apa kepanjang PKB na beli. Wah, sahab lihat apa menan PKB dot. PKB. Wah, Pesta pesta K Kesenian kesenian B Bali. pesta kesenian Bali. Ada kesenian jadi itu beli. Lan rago bareng-bareng membalik kesenian. Woi, ke kan mobil. jadi tu nak buat kesenian calon arang. Kesenian celana Membalik, Ci. Membalik cang. Bense ada kepanjang PKB na beli. Ya biar ada PKB dot. PKB Apa dot? Pesta Kuliner Bali. Wah, suat cuma boleh calon arang sedok bahasa anjing. Dok bahasa cang langsung menuju cang ke kuliner beli. Wah, PKB masih ada dot. PKB Pesta kuliner Bali. Kuliner Bali. Wah, liu ada dot. Wah liu Dagang dagang apa ada beli. di tu dot. Wah uling di babi guling. Wah, Lawar kambing. meh. Jukut pelecing. Meh.
Kayak ketain cicing bisa ada itu beli. Kayak kedai cicing adem itu tuh. Kayak ketain cicing aing di jalan, ketain cicing di parkir. Si ada adap ketain cicing. Jejak sih masih ada cicing tuh. Sing jejak jejak. Iya, jejak masih ada. Iya. Namun siapa beli di itu tuh? Weh, ado biar makan aneh itu beli. Weh, adonnya aneh biar nih. Aneh biar itu makanan beli. Beli jangan soleh-soleh itu tuh. Apa itu tuh soleh biar tuh? Kan ado gus-gus nih beli. Weh, gos-gos nih. Oh, yo ngapa jajo nih? Jajo apa? Jajo apa? Cek maro ajang nih jajo tuh cek bisa ngidang suandos beli. Pus. Wah, di sepele noleh tuh nak ngerokok noleh sing. Sing jajo tuh beli, makanya aneh orang cang tuh beli. Apa ya ajang ngidap tuh bisa ngadep suandos kira Ya nasa cang beli yo. Mirip sekonden yang ajang jajo tuh. CS nih malu kan Korea. Oh, dar Korea malu gitu. Oh, bang itu tuh maro jajo dar. Nya suandos. Bisa kan masih. Namun cija ge cita apa beli cita. Weh, yen cang itu beli. Makan mewah beli cang itu beli. Wih, makan mewah apa tuh? Mewah. Lawar serapah. Misi kuah. Jane. Weh, gila. Sedua pasang beli meninggal tuh. Wah, lawar serapah misi kuah. Oh. Wah, weh. Lega cang jani di warung tuh beli. Wah, negak di warung tuh. Lega cang di warung. Jak sekadi rajo cang ayeuna itu beli. Wah. Genggen model sekali rajo tuh. Weh, kenyang cang 5 cang beli. Tekon pelayannya jegek tuh beli. Wah, jegek pelayanan tuh. Jegek pelayan beli. Kini anjingnya 5 juta teko ya. Kenyang cangin teko ya. Wah, luwung cidot. Order cang jani beli. Teko yang order sih. Teko yang order cang. Nasi 2 kek. Wah, Minum napi guys. Ketiangnya cang. Minum dingin 2. Tanpa hangat. Oh, ketiang cang sing tadi panas. Minum dingin dan hangat ngai-ngai kan sih. Nah, yang minum dingin kan sing tadi hangat ya beli kayak. Nah, jak benah, Bo. Bo suat ngorder sih. Weh, teko jani nasi beli. Wah, teko nasi sih jani. Nasi. Tuh, ketiang bang nasi. Wah, luwung pada jengayen. Mak nih cang jani mak cang nasi beli. Mak cing nasi. Makan cang jani beli. Wah. Wah, aing gitu. Mah. Jangan ada kuah birsek. Wah, bener. Wah, jangan saja nih. Weh, lah penasim cang jadwal. Wah, sakit betlah nasi jadwal. Yen kena cang 5 cang nih. Ben cuma naik 5. Bien kedan. Men apa arti naik 5 jadi? Bien teko pelayan tuh nih. Kau pelayan jadi. Yen rago sud makan tuh kan harus manyah rago beli. Oh gitu. Wah, saja benar udah segading lamit. Tahu beli. Sud rago makan harus rago manyah. Karena cang koneman endorse kan beli. Saya mana endorse itu? Man endorse kita tuh maro cang di progenonya nawang ada nak endorse cang. Wah, saja masih itu. Nah orang masih gaji banyak puluh. Nama masuk ini endorse tuh. Endorse udah makan gratis kan jangan beli ya. Ini nawang bu manung deh. Bu mannya tuh. Man uling beli. Wah, gitu. Nawang cang main endorse. Nah. Bola tes gitu mayah cang ini. Mayah cang. Aku aja udah ge. Gitu aja. Caro getah nangko, gus. Gitu. Udah getah. Go nih. Kan, gitu sahur nih. Getah nangkong kan sekat maksudnya. Sekat maksud gadok deh. Cenik gaya mayah sekat tuh nih. Wah, liu nggak mau pes rejono. Rejono liu nggak mau. Nih gaya mayah sekat tuh. Wah aja nih pes kami. Wah, 100 sebangsa mayah. Iki ge. Oh, 100 sama mayah. 100 sebangsa mayah. Kene ge tuh beli. Beli niki kembaliannya beli. Gitu ya. Tonton kayak Bang Yang apun kembaliannya kayak itu bonus itu buat gue. Wah, serem banget. Bonus nanti pelayanan beli. Pelayan Bang Cing Depes penyamaan cepet ini sedang Bang Cing Depes. Pelayan beli Bang Cing Depes. Ya telah beli kan beli rokok kan beli usak paru-paru belinya nan beli. Sebang cimang ide pelayan pes rumah ide susuk merong ngajak cewek kan cimirip itu. Biasa terbeli, lah artinya masyarakat terbeli, susuk ben sekat bakat tagih. Wah, serem begitu gitu. Kene dasang pelayan terbeli, gek tuh kene orang. Gegen itu. Jak sekadi mecik manggis ya tau beli. Gegen udah. Suk semoga, suk ketiang macam beli meh. Suk semua gitu. Semua gitu ya bis ini
itu biar gak semangat bekerja gak oke tiang saya baca optimis bangsa Quen saya kayak luông luông na ngap li bộ luông betul mas itu. Mensuat makan kita sih jadi dot. Bersuat si makan. suốt chẳng makan jadi beli ada bensin kepanjang PKB nanti Weh, biar do PKB na dot. ada ben kepanjang PKB beli Apa dot? perut kenyang bos Weh, kacang dua gitu sih ngai PKB bensin tuh beli Harus. perut kenyang bos Sajo mas itu. tahu Di bawa pesta kesenian Bali. pesta kesenian Bali Do pasang ci pesta kuliner pesta Bali. kuliner Bali Betul pasang ci. perut kenyang bos Harus nah jadi suan malu nyatuang PKB dot. Sencingan ke tugasnya ada dini nang udian. sajan beli tugas rago dini ne beli nangkelen gusti pate tak sekarang maguna beli Benar. Nejani bumi subo grubok dot. weh sajan tuh beli bumi gerubuk semang ne mati pedang ne gelam Bos, pedang ne mati semang ne liu gelam beli bagian maksud ci mati gelam aja mati bien gelam. ya mati len ya mati beli yang gelam bien ya len gelam Len lemane mati Len lemane mati, belang len ci lemane. modal. sawira bumi gerubuk ne beli Wes saja dot. Lan jani tangkil dan Gusti Patih tas karo muguno. sajan tuh beli lan jadi Jalan ini, tangkil Bos. beli jalan beli Aliang panci tongos dot. nah beli aliai ban beli tongos beli tuga cang niong Nah, nya apa orang sini tuh? Aduh, kabar kaman tuh tumben di pergino tuh. woi Gusti Pate Susu Gusti Yen gelar-gelur tu dijabuk. Cing awet, cing madur yang si Patih sengke. Do Parah jangan Gusti Pate beli peleh jangan situ. Peleh tuh beli Peleh. nah jadi beli jadi matur beli Peleh panggil tinggal, beli kontrol. beli ngatur jadi beli Gusti Patih duros modal Gusti. Puh, Tiang parang Gusti sarang kalih sampun saya ke janji nakdah. Sepemedal palungo Gusti, duros modal Gusti. durus Gusti itu cara Raja. Un rakyat ni patih aneng ke diri raja. Meta. konser Gusti Pate di belakang beli Enak Gusti Patih. beta orang Ay, ngerti juga Gusti. aing ge di tiang Is pemiji lantas sekarang. No, tadi apa kata dia? Beri semua medalan palungo Gusti. Angmo sayu hati di tiangan kena. Ayo kita putih-putih. boya jadi tiang aja bisa pemedal palunggo Gusti sekali mantap Hah,
Wah, Aine titiang. cedani lah. Jadi Apa nak beli? Ya Andre nabi orang di tiang paling bagus nih. Yandreng ya moloko. Kadia bodoh deh tuh. Ya mulu Kamu kau, kau beli suarga. ya mulu kau ngaran suarga. Wah, ya Andre ya mulu kau dan Bino Kadi. Mau kesasar tuh. Mau kesasar orang ciklak. Sar. Ciat mau kesasar. Boleh nih tuh. Beli. Dewane reng ya moloko ikulo. Dewa, kan kau beli aku sasar. Wah, nelayan sok Kadi sang yang gogol manik. Hei, Wah, wah, Aine titiang. Yandreng samudro. Kadia bodoh deh tuh. Samudra beli. samudra tuh. Paseh. Neng ambang napi neng nyilam Gusti. Ya nih ngabak. Jukung. Ya nanti lo. Patu. Aduh orang sebelah. Dewane reng samudro. Kadia bodoh deh tuh. Dewa. Wah, dari samudra tuh. Sekadi sang yang baru Gusti. Uyuh. Mau wibawa. Hai ketiga. Aine titiang. Wingking. Aine Gusti. Lanjut, Gali. Siapa? Hai ketiga. Aduh. Sumbing. Wah, Tadi supaya orang juga. mengusi bate bodoh nih kang itu yang supeng loh. Aman ke di doki. Terus Gusti. Aduh. Masa durando. Bagus, bangun. Sakit lah. Jangan refleksi nih Gusti. Ini segar mates Gusti. Iya apa nih? Ada. Ajus mau. Duran semawe. Aju kulut. Kakang mah. Bagus, bangun. Itu lah kantor beli. Tinggal. Beli.
Sampone Gusti Patih wasan motola. Jang mediosem tak cowo danu palungo Gusti to. Sajan beli. Napi yang ranang nih beli. Lah jadi beli matur. takon jadi beli. Gusti Patih. Risampone Gusti Patih wasan masola. Ndak doso jom tak cowo danu palungo Gusti. Napi sane mau kawinan. Durus Gusti mau wacana ring sekian manggane titian sauningan. Udah cerakanku kita makeru. Aing nggih Gusti, titiang wanta parekan Gusti sareng kalih asapu napi pidap-dap saya cokori Gusti iring wacana ring sekian titiang manggane titiang uning sareng kalih. Dan spiro tuas ingulun rigayu mangke. Wah, Tut, duko dan Gusti Patih manina Tut. Sajan to beli. Wah, inggih Gusti asapun api mangken tidak dapi kayon palungo Gusti. Ris puang sulan ratno manggali. Dadi rok ikan jagat kediri raja. Beli sesungkane diaran manggali kualiang beli. Nyat kediri rajone beli. Sajo Tut. Sebat pikayun Gusti beli. Sebat pisan yang raukan titiang Gusti. Aren ku maling saji. Maling kawan Patih madri sampun ngemasin pada. Tut, ne jani Tut. Pokoknya rain Gusti mau padam Tut. Sajan lah tuh mati beli. Lah, apa jani Tut? Inggih Gusti asapun api mangken. Nawe kan waluna tendira. Donen. Weh, beli, saya ngado lem nyen beli. Walung naten dirah, nyen saneng ranayana beli. Sajo Tut. Wah, Inggih titiang Gusti. jemo. Yang Gusti. Jumujok ring wisman waluna teng. Tut, jani ngiring nane Gusti Patih. Jang ojok jadi umah walon yang dirada. Nah, beli. Turus pemangki Gusti, titiang sampun saya kau pasang ngiring. Rumah pasiro askaro. Waluna tengi. Yatno begitu. Tut, ini mah pandang kau semua aku jadi di rumah walau dan dirakut. Saja. Saya kau Tut. Siaga beli, siaga beli. Gusti titiang sampun saya kau. Ya, siaga Gusti. Ane daru kepok lantai paksi gagak galok suaranya nih. Tut, boleh. Mah, dimunyan kepuang Tut. Mah, liur di buah lantai Tut. Munyi di Tut. Wah. Ring Tut. Heng soren daru kepok. Anu asura ngaulun suaranya nih. Doa ciceng selam Ini penting beli. kepuang Tut. Pak saja beli. Mah, munyi di Tut. Wah, Ayo titiang Gusti. Aing ge pijak Gusti. apaan mesah kelintang sakti manuka. Yatno begitu. Tut, ini mapan musuh Tut. Bas kaliwat sakti. Saja to beli. Saya go Siaga beli. Ingat Gusti tiang sambut saya kok. Kasario. Kita waluna tengila. Wah, nyai walu natang dira. Ya kita sekarang sampun muruane kena itu. Nek
Gusti Pade dan sekarang mengguno subo nyenawang penadennya ini. Yan mareng pengantan doseng putih alugo. Dia nane ngoyong dia alesnya ini doseng adolan serudi putihnya di ngoyong. Yan mareng selaten dan tanto ongkara susang ngarang. Doyan diselah kalesnya ini, wong karo susah ngarang. Yan mareng kuan kasang yang sarponayo ongkara geni ngarang. Wah, dia nane ngoyong di rumahnya ada doseng adolan sang yang sarponayo wong karo gini. Tundun tangis kecabat giwo. Di lima ini pengebot, madang yang tuntut tangis. Jalan guyang reng tangan tegun. Limanya ada ngawan madang yang jaran guyang. Pengawak ki bangkong butuh mareng susu karuwon. Di pengawaknya ini madang di bangkok butuh. Di itu nyengoyong di nyonyonnya ini buka dua. Riopan gitu angkong dosa kurang patik. Mabanyai lebihan peleh dari manusia. Mangke tandang di ayat kaki tas kalau kuno bibraya muncul tundang kebantian tu. Nih jadi Gusti Pade dan sekarang mengguno lagar nyabut jiwa permanannya ini. Wah, Ingat dia. wah, Ayo ya. ayo kita berubah maling-maling. Ingat. Dut. Tugas jendut. Tugas ngalih bon maling-maling. Maling. Jangan dong. Gampang nih gampang. Dan benar lagi. Dut. Leh Gusti. Gusti Pade itu Dut. Pintu paling-paling nih. Wah, Doraemon bon maling-maling. Bon baling-baling di ngosang sambli. Saru-saru di ngosang kena opak beli. Wah, Ingat dia mesti. ayo kita berubah maling-maling. Jadi beli ngalih Dut. Nah jadi beli kalian beli rawan jadi beli kalian beli. Oke Gusti. Das garam guna dimasang ngaji sesira. Lah makanya sida ama jahaken walu nanti. Kasaryo. Woi, Dut. Ini gua sayang Dut. Siaga beli. Wah, Ingat dia mesti. wah. Ayo yang Apa nanti sekiraku sampun manjeng reng wisman walu nanti. Bomo kita ngawas-ngawas walu nanti dira. Dut, jadi cek malu Dut. Boyong merasuk kesaktian Gusti Pade Dut. jam dia ngecek jadi beli. Cek malu sekali ngecek Dut. Nah beli gampang dia nih. Macam ngecek boleh kan. Gusti, walu nate yang dirah, lu mau balik sinetron ya Gusti. Balik sinetron lu raja. Ah, beli Ngelak sekali di kan. Ulang beli gede di film ini. Wah, Ingat dia mesti. bomo kita ngawas-ngawas walu nanti. Ini mangkin tidak lagi mau was-was. Jadi beli dengan Dut. Beli nih kan, jadi beli. Pelan-pelan tetap tebol kita beli. Pelan-pelan beli. Beli kengkel beli itu tuh beli kengkel beli. Wah, Dut. Gusti Pade. Walu nate ini lah. Sampun sirap lap-lap Gusti. Wah, Ingat dia. amai pustaka. Sekarang beli. Kasaryo. Wah, Dut. Ustaz anak Gusti Pade Dut. Beli. Kita walu nanti dira. Weh, ngai walu nate dirah. Tonton senjataku. Rai roro muncul dengan pengawalnya sang yang kalau mertiu. Boleh jadi senjata
nih Gusti Patih, rain dan dua muncul ada besar pengawal sangka nomor tiu. Bipraya muncul jiwa bermenantu. Ne bocani laka nyabut nyen urip nyai nento. Wah! Ayo Gusti. Wow! Ayo Gusti. Yando segitu. Ayo